U prošlom videu ste vidjeli kako nam je bilo na balu i kako su nas prihvatili za volontiranje, a sada želimo da podijelimo prve utiske odmah nakon svega što se desilo. Kako smo se osjećali, šta nas je najviše iznenadilo i kakva su nam očekivanja za dalje. Ostanite do kraja da saznate. Što se tiče bala, mislim da svi kad kažeš opiši ga jednom rečju, to bude magično. Samo je Veselin rekao dinamično. Mislim da su svi rekli magično i ne znam, da je bila još neka reč? Pa tako, fascinantno. Stvarno jest. Definitivno jest. To doživlja je vrhunski. Definitivno preporuka za bal. Cijela palata izgleda moći. Cijela organizacija je top, onako malo kraljevski. Jest. Beč dođe ko pravo mjesto za to, zato što ima već istoriju takvu kako ima i milion balova već su igrani, ljudi znaju sve. Konobari, tim, to sve funkcioniše perfektno. Mi kad smo ušli u Hofburg, prvo smo išli da preuzmemo značke za volontere. To je super isto kad si volonter. Možeš lepo da poneseš, brate, da se prezuješ, da poneseš četku, da poneseš šminku, da poneseš kaiš dodatno, da poneseš sve što ti treba jer imaš sobu gdje to možeš da ostaviš. Ti kad si gost, ti to ništa ne možeš da uradiš. I znači onda kad smo pokupili stvari, malo obišli smo svoje mesta, to je zaduženje. To jest ja sam otišla recimo u svoju salu da im šta se teša. Vladan je otišao sa svojim grupovođom da preuzmu opremu. Onda sam se ja tu malo iz njima uglavila. Kako ste da ulože? To reći? Pa praktično backstage neki. Da, neki backstage gdje su uglavnom sobe za ove izvođače. Naprimjer, vidjeli smo sobu Tijane Bogićević, Aleksandre Radović. Da i malo kako izgleda od gore, iz te jedne lože kako izgleda. Ono gore izgleda top. To gore najbolji pogled. Yes. Gore praktično soba za produkciju i ti od ozgo imaš, ljudi radi prenos celog događaja. U 9 je počinjao glavni program i tu je sad u toj glavnoj sali onako bila baš gužva. Ne možeš ti da uđeš, nema tu šta, ali mi pošto smo imali mikrofon, imali kameru, imali badge, nas su pustili, mogli smo da uđemo, da se mi slikamo, da mi snimimo, da popričamo sa ljudima koji su tu u glavnoj sali, da s njima snimimo intervjue, to je baš bilo, baš je benefit. Bio sam u glavnoj sali kad je bila Aleksandra Radović. Mogu reći da je tad bila opasna dobra atmosfera. Jeste. Pa su ljudi bili baš veseli, igrali su i ona je dobro pjevala. Bal inače traje od 7 do 3 ujutru, znači to je satnica. Cijeli setup bala traje 24 sata. Znači od momenta kako oni uđu u Hofburg u 6 ujutru do momenta kad moraju da napuste Hofburg onako kako su ga zatekli. Znači to je 24 sata, ti moraš sve da postaviš, sve da skloniš. Dobro je što recimo taj je bilo super što si prošla kroz Hofburg. Meni je trebalo malo vremena da se, iako je Luka napravio dobar intro, jednostavno je to on objasnio, pa imaš glavnu salu, imaš na 2 bara, imaš tamo 4-5 sala koje idu u krug i dođeš ponovo u bar, imaš dole na prvom spratu tu salu Trebinje gdje je žurka. Ja mislim da ukupno ima 14 sala. Ozbiljan broj sala. Meni sve te sale izgledaju premoćne. Da, svaka pojedinačno je fantastična, priča za sebe. Ti sad kad podigneš pogled gore i kad vidiš plafon, kad vidiš freske na plafonu, na svakom ćošku posebna slika. Lusteri, ogledala, sve full. Znači, taj plafon je tako detaljno odrađen da je to brutalno. Ona sala u kojoj se uđe, ona najmanja, tu je bila kao neka pop rock žurka, šta god. Je mala sala, ali je brutalna. Generalno ona scena u glavnoj sali, recimo. Postao kad je orkestar, ide je znak Srpskog centra. To je brutalno. Moramo da kažemo da smo zadržali naše bedževe. Znači, poenta je bila kad dobiješ taj volonterski bedž, treba da ostaviš depozit od 10 eura i onda na kraju večeri vratiš bedž i dobiješ nas 10 eura. Mi smo odlučili da zadržimo bedž. Meni su možda najupečatljiviji od sala bili trubači. Kakvi crni trubači? No, ne, najupečatljivija je ona što smo rekli pop sala koja je najlepša i nema to šta. Kako se uđe najlepša, ali zapravo glavna jeste najbolja. A od ovih manjih, to sam htjela da kažem da mi je bila ta sa tamburašima onako najlepša i dobro, tada se potrebilo da je ta muzika bila tako. Da, bila je interesantna. Imali su malo, sve da kažem svega, eto, tamburaša, recimo onako vojvođanske, a onda si imao slavu gdje su bili ovi glumci iz pozorišta iz Niša. Topu intervjua bio jedan lik koji je zanimljivo kao nema valcera, nema toga. A ja mislim da zapravo poenta bala nije da ima valcer, nego jer ovo nije bečki bal.
Ovo je praktično srpski bal u Beču. Iskreno šteta što dosta ljudi ne zna da to postoji, jer to je ogroman kulturološki uspjeh. Jer nije ni poenta da imaš valcer, pošto valcer nije sastavni dio tvog folklora generalno. Imali smo taj srpski kadril. Imali smo tamburaše, ovi komercijalni pevači da ih nazovem. Tako da mislim da poenta jeste da su... Poenta je spoj jednog i drugog i meni je okej da na otvaranju ti imaš u tih prvih sat vremena da bude i valcer i naše i sve, ali mi je skroz okej da nekako dominira naše. I tako je. I to ga je čini wow. Da. Jer da nema toga, to bi bio još jedan bečki bal. Znači u sobi za volontere i ogroman prostor, gdje su bili postavljeni stolice i stolovi, bile kabine za preslačenje, postavljene i to sve. Ali to smo rekli malo mi bez veze, naši ljudi bukvalno Nike sportske patike. Da, znači vidio sam neko u sred večeri, nije problem kad završiš po mene, ali u sred večeri... I nije to bilo u sred, to je 11. Neka riba u Jordankama, bre. Se volim ja Jordanke, ali nisu za bal, jer ako ima dress code, ima dress code. Žao mi je dođu u cipalama, nek te žuljaju, šta te radi. I nas žuljaju. I mene žuljaju, pa jest. Tu je bila postavljena hrana, švedski sto, bukvalno, salate, krompir, meso, bečke šnicle, pileće, sinske, kremenadle, pečenje, nešto svašta nešto je bilo. I ovako široko, boga. Isti mogu jesti neograničeno, odnosno ne neograničeno, nego koliko je bilo hrane, toliko, ne znam da li su oni donosili nešto. Jesu, ja sam vidjela u onoj sobi, je bilo još cela jedna takva postavka, duplo. Kao volonter moraš da ideš, imaš i hranu i piće i sve, ali moraš da ideš u sobu za volontere koja je negde baš je nezgodno. Znaš u haljini i štiklama ići konstantno gore, dole, baš je nezgodno. Sve u svemu hrana je bila dobra za volontere, tako da to je super. Nisam vidio istina puno ljudi u uniformi. Da, nije, Bilo je u onim plavim nekim uniformama, bilo je i u vojnim i u kakvim. Kako mi je taj event direktno bi mi mogao biti povezan tako sa vojskom. I bilo je predstavnika crkve i jeste jedan od partnera. Od partnera Srpska pravoslavna crkva. Da, znači to kad smo ih sreli, Jovan i Veselina, kad smo ih sreli, šta je u fazonu, ja da sam bio gost na tom balu, mislim, to je sad do mene, razumiješ, ali ja vjerovatno njima ne bih ni prišao, u smislu kao može fotka. Da. Bilo bi možda malo bez veze. Da kažem, ja nisam ni uzela fotku s njima, jer meni je to isto, nemam neki gaj sad kao je... A ovako, mi smo njih iscimali da vam daju taj intervju, kad su vam dali intervju, sve su tu stajali s nama 2 minuta, onda sam bio u fazonu, evo mogu da te zamolim za fotku. Oni su bili u fazonu, naravno da može, logično, pošto vjerovatno bili u fazonu i da si im ovako prišli. Ali nekako ti dati tu neku mogućnost da se malo nekome približiš prije nego što budeš fazonu, aj si slikao. Tako da dobra, stvarno dobro iskustvo, interesantno iskustvo, stvarno mi nije žao što sam bio, mislim da vredi. Ja bih išao na još nekih sličnih, to je. Sad, pa vjerovatno bi se vratio i na ali bih išao i na neke slične. Druge po Srbiji, naći ćemo mi neke i to je to. Nećemo otkrivati, već smo našli, nećemo još otkrivati. Ima. Ali ima još balova u Srbiji. Naravno nisu na ovom nivou i nije... To da bi bilo na wow nivou, to mora bude dress code ispoštovano. Mora. Da se jasno komunicira ka ljudima da to mora da bude ispoštovano i to je to. Muški dress code prilično jednostavno. Crno odelo ili smoking? Vidjela se može i frak. Mada ne znam, ja stvarno nisam znao da još neko nosi pravo. Bilo je frakova ako hoćeš, sa sve onim dubokim čizmama, sa sve... Papovi, rukavice. Da, bukvalno ljudi dođu kao austrougarski oficir iz 19. vijeka. Za srpski kadril, jel ti se svidalo to što su učili korake? Meni iskreno nije, zato što dugo je trajalo, ja verujem da je bilo interesantno ljudima koji su učestvovali. Ja nisam, zato što sam nosio onaj gimbal i mikrofon i sve živo. Opremo i sve kako, nemaš ti igrati. Nema gdje da je spustim ja sad da bih učestvovao, a bilo bi dobro zanimljivo bilo učestvovati. I onda je super, jer on tebe navodi, ajmo sad korak vamo, korak tamo, okret, zavijemi se i to je to. Ali onako kad gledaš nikad doći do momenta da ti zapravo vidiš i čuješ kako to izgleda i kako zvuči. Ja sam očekivala da će kao biti
kao aj sad par koraka i onda ćemo da igramo. Očekivao sam Da igra. performans. Ili da će prvo da igraju pa da će da nas uvedu, to mi je nekako možda bolje, ovdje je bilo pola sata je to trajalo, Da. I uglavnom je bio kao tutorial. tutorial, da. Tako da mislim da je ljudima bilo interesantno koji su učestvovali. Ne, za njih nije ni bilo, ne možeš brže od toga. Za gledanje nije bilo toliko interesantno. Ali zvuči dobro melodija. Odlično je, da. Zanimljivo. Nije kao klasično kolo, rekao. Tako se završava bal, inače 15 minuta, znači 15 do 3, 15 minuta se igra kolo i tako se Taj završava manj je bal. bio baš ispoštovan. Da, timeline je U minut. ispoštovan, sve. Znači, Tijana Budičević peva do 0:0. Znači, u 0:0 Tijana Budičević kraj. Aleksandar Radović, bio sam na samom kraju koncerta Aleksandre Radović. I ljudi su bili u fazonu, ja nisam vidio da je skoro neko dobio onakav bis. U smislu, ljudi pjevaju, bukvalno ona stišla sa scene, i ljudi pjevaju i dalje pjesmu, a cappella, razviješ, bez ičega, bez išta. Ali ne, brate, znači, program je sa njen završio, ide se dalje, čao, zdravo. Nemam tima mog rada. Da, jer sam i ja radio u tom periodu kad si ti radila i koliko su zapravo ljudi dolazili da se sve. U posljednjih 40 minuta uopšte, zato što moja smena je znači, počela u 1:30 ujutru, bila je do 3 uveče. Nije to ni loše, jer možeš do 1:30. Jer ti je bila full na balu, realno. Jer si full na balu i onda imaš tih posljednjih sat i po vremena, kad su pogotovo svi pijani već i onda... Ajde, šta sad? Ali su dolazili ljudi u tih prvih 45 minuta su dolazili da se slikaju, znači moje zaduženje je bilo da im pokrenem taj program na aparatu. Ona kao fotobooth, da. Klikneš start, vidiš da li im se sviđaju slike, isprintaš im, ispričaš im da je za humanitarnu akciju, naplaćivale su se slike 5 eura, 2 slike dobiješ tu cenu, sve ide u humanitarnu akciju za tu porodicu sa Kosova. Znači, bile su sve, da kažem, te kao, nije to silent aukcija, možda i jeste silent aukcija. Jedna je bila javna. Jedna je bila javna, ove ostale su bile silent aukcije, znači za ta studentska dela i za onu sabornu crkvu, saborna crkva i za onu Sveti Sava, sliku. one 2 slike, znači saborna crkva i onaj Sveti Sava krsti srpsku decu, to su umetničke slike i to je isto bilo na silent aukciji. Da. To su se pisale, znači tom mom timu, tu su se pisale, znači anonimno ponude, a ova za Prokletu Avliju koja je potpisana od strane Ive Andrića. Ja ne znam ni gdje su to našli, brate. Znači, to je original knjiga Prokleta Avlija iz ne znam koje godine sa svojeručnim potpisom Ive Andrića i kao verifikovano je da je to autentični njegov potpis. Početna cena je bila 3.000 eura. Ja mislim 4.000 eura, ali dobro. Čini mi se 99% 3.000 eura. 4.000 eura, ja mislim da je bilo. I to je bila aukcija javna u glavnoj sali. Početna cena za knjigu Prokleta Avlija koju je potpisao Ivo Andrić, lično što je certifikovano i dokazano, je 3.000 evra. I bukvalno voditelj vodi aukciju sa glavne ove bine i govori cap, prva ponuda, druga ponuda, jel imamo ovoliko, jel imamo onoliko. Prodata je za dobru cenu, ali sam nekako iskreno očekivao da će biti više. Ne možemo da skontamo da li je to... Da li je puno ili je malo? Ili je malo. Prodata je knjiga za 17.000 eura. 17.000 eura. Kažeš, nije ni puno, nije ni malo za tako nešto. Jer kao za knjigu je puno, ali za kao primjerak praktično muzejski je možda malo, nemam pojma. Umjetnička dela studenata koja su isto bila na aukciji, samo da su bila malo bolje osvjetljena. Znači, to mi se recimo nije svidjelo što nisu, ti uđeš u neku salu, sala po sebi bila onako tamna. Lepa, ali tamna. Tamna, prosto nije jako osvjetljenje. Još ako je slika, bila je neka mačka sa brown pozadinom, nešto crna mačka sa brown pozadinom, nekako. Slika je bila legit, dobra, razumiješ, stvarno dobra, ja vjerujem da bi je dosta ljudi bilo u fazonu, ok, može. A ti nju ni ne vidiš, brate. Možda kad bi se nekako namestilo da stvarno, što kažeš, da imaš nekako osvjetljenje, nekako bolje. I da su nekako istignute. Mačka se nekako i vidjela jer je bila velika, a pored mačke je bila neka mala slika, pa nije ko tablet možda, pa te veličine. To je bilo skroz nešto tamno. Bukvalno sam ušao ovako i kao,
Ne vidim šta je, brate, nije mi jasno. Tako da, možda zato ljudi ne uzimaju ta djela. Nisu ni niske cene. Početna cena za ta djela 800 eura. 800 eura, a ide aukcija. A ako biste vi da dođete na Svetosavski bal naredne godine ili neke godine u budućnosti, zapratite Srpski centar na Instagramu ili stranicu Svetosavski bal na Instagramu na kojem će ići većina informacija o samom balu. I za još videa o Beču, kako smo se mi proveli, možete da pogledate naredni video.